Siyanibingelela abafowethu endaweni ezahlukahlukene. Ufuna namhlanje sixoxeni udaba elimaqondana nokuconfessa kwezono, lento yokuvuma izono. Kuthiwa kuvunywa izono. Sifuna ukuyibuka embhalweni, singayibuka ukuthi abantu bafundisa ini nanokuthi abantu bakholelwa kuphi. Ngoba kunesifundiso esisandile esikhona la ngaphandle zokuthi lento sake sayikhuluma ibanga elide kakhulu. But it seems like we have people aba ignorant because of sakhule emabandleni kuthiwa kunenkonzo yokuhlambuluka engathi yizwi ukuthiwa ke masihlangene asihlambulukeni kube khona abahamba boyoqishwa indaba kubona uyothi uzwa lezo indaba ke seyikhulunywa komakhelwane kuba ngathi iparty yokukholwa kuba ngathi yizwi kuba ngathi lento le kuseBhayibhelini la khona kwakunabazalwana abathile eBhayibhelini kwakuhanjwa kovunywa kuzo kubo izono ngoba into mayake yatholakala yenziwa kuba ngathi yizwi uma ngathi uyayikhuluma leyo nto le kuba ngathi umelene nesifundiso ngoba kwatholakala yenziwa. Ngicela ukuqala ngalokho ukuthi it's not biblical ukuthi kunabantu ababekiwe ukuthi kuyoconfesswa kubo izono siyabonga ama-gift. It's not biblical ukuthi kunabantu ababekiwe ukuthiwa kuyoconfesswa kubo izono abakaza babakhona eBhayibhelini ngekhathi zabapostoli bakaza babakhona. Siqala ukuba nabo namhlanje ukuthiwa bagcotshelwe umsebenzi wabo nobizo lwabo babekelwe ukuthiwa kuyovunywa kubo izono. Relax nje so akhotha lamavesi so wachaza lamavesi asekhanda lakho lawa okuyiwona wona asetshenziswayo ebese echazwa ngendlela erongo ukumanipulate ingqondo zabantwana bakaNkulunkulu. Sake sayichaza lento yokuvunywa kwezono. uJesu kunala by the way from Old Testament umuntu oqala sike sambona avuma izono uAkhani lo wakhe watshontsha uma kuyoliwe empini watshontsha igolide nemkhumbula ngekhathi zikaJoshua elithi iBhayibheli watshontsha igolide impi yakwaIsrael yathi ibuyele kuyolwa. I think chapter 7 if I'm not mistaken encwadi kaJoshua yathi mayibuyele kuyolwa impi yakwaIsrael bahlulwa kwaze kwabuzakala ukuthi kukhona wenza into wrong phakathi kwenu. Wasevuma ke confessa ulukuzana uAkhani ukuthi mina actually ngatshontsha igolide 18 ngathi siyolwa nezitha emveni kwaloko wakhanda ngamatshe. But ngifuna ukuyi-explain le ndaba yamavumavumana kwezono ukuthi sithe thina ukuconfessa kwezono ukuhlukana mhlambe kathathu sichaza ngamabomu lento le explain is understanding so that abayophuma la think siyikhuluma le topic kube kokugcina namhlanje siphuma kuyona abaqhubeka nayo abaqhubeke nayo. Biblically kunesono esivunywa emntwini ngoba umonile lowo muntu, kunesono esivunywa uNkulunkulu ngoba wone yena lo uNkulunkulu. Ngamanye amagama the reason why yokuvuma isono kuthiwa ukuconfessa ukuaccepta ukuthi you have done something wrong. Now accepting ukuthi you have done something wrong awukwazi ukuaccepta into emntwini ongayenzanga kuyena into wrong. Ake ngihlukanise kanje ukuze uunderstand lento le. Number 1, uma mina kunomfowethu engimshayile noma ngimthukile lo mfowethu le ngone yena mangone yena uma sengizovuma isono angikwazi ukuthuka umuntu bese ngingayi kuyoxolisa kulo ngimthukile ngihamba ngiyoxolisa kumfundisi noma indoda thizeni eyibekiwe ukuthiwa kanje kuyovunywa kuyona izono ngifika kuyona ngithi mina ngizovuma isono ukuthi ngithuke uShenge for example nangu uShenge ngene ngizovuma isono kuwe ukuthi ngithuke uShenge ubuqili lobo ngoba awukwazi ukuthi uvume isono emntwini ongamonanga. Now ke uma ngithuke nangu uShenge kumele ngiye kuShenge ngifika ngixolisa kuyena ngoba phela uyena engimonile mhlambe emveni kwaloko sengayohlambuluka kuNkulunkulu ukungalungi kwami nokungcola kwami. Na uJesu wenza example ku chapter 5 incwadi kaMateyu sesiqalile bafowethu ungalindele okukhulu. uJesu wenza example ku chapter 5 incwadi kaMateyu wathi from verse number 23 mayekhuluma ngomnikelo uthi uJesu uma uletha umnikelo wakho usukhumbula ukuthi kunomfowenu ongabuyisene naye. Ni understand lezi zinto bafowethu ngoba
izinto ezifundiswayo akusilona izwi likaNkuluNkulu, imfundiso zabantu ezibekiwe. uJesu ke uthi uma uletha umnikelo usukhumbula ukuthi kunomfowenu ongabuyisene naye, beka umnikelo wakho phansi. Akathi beka umnikelo wakho phansi bese uya kumpriest, noma beka umnikelo wakho phansi bese uya kumfundisi, noma beka umnikelo wakho phansi uye kumkhokheli. Uthi beka umnikelo wakho phansi yana kuye lo wena ongabuyisene na. uJesu wasinikeza a good example ukuthi umuntu mawonene naye uyakuyeni uyobuyisana naye. So ke uthi before uyenza anything ukhumbula ukuthi kunomuntu mina naye esigcine sishayisana, bekumnikelo phansi hamba kuye. Yini uJesu engashongo ukuthi bekumnikelo phansi iza kumina? Because kwakungekho fair ukuthi uwona umuntu kodwa ungayi ukuyobuyisana nalowo muntu bese uyoxolisa enkosini. This thing esifundisayo kwenza abantu bahamba balimaza abantu bese bahamba bayoconfessa kwabanye abantu buqila kusilona izwi likaNkuluNkulu. Now umncwadi wamaHebheru umpostoli Paul mathi sizamelana ukuthula nabo bonke abantu. Lichaza ukuthi esibalimazile nesibahlebile actually sibakhulume kabi nesibanyathelile asikhandi ukuthula phakathi kwethu nabo. So umpostoli Paul sizamelana ukuthula nobungcwele nabo bonke abantu. Ongenakhe ngeyibona inkosi. Ngeke ukhanda ukuthula nabo bonke abantu if uphethe lo mqondo wakuthi ulimaza abantu bese ungayi kubantu uhamba uyoconfessa ezono kwabantu abathile. That thing is not biblical. Akukho ezwini likaNkuluNkulu. Siyaya kulo James wakho sekhanda lakho, uJakobo wakho, siyaya kuJakobo wakho, siyafika lapha siqalele ukuthi asikwazi ukuthi sihamba silimaza abantu. Kunabafowethu abakhulelisa amantombazana, ekhulisa intombazana yakhulela waphika ingane, emveni kokuthi aphika ingane wasindiswa. Emveni kwalokho kunokuthi ayoxolisa kule ntombazana waphika ingane akayanga kuyona, uya kumama thizeni nomfundisi uthizeni ngizovuma isona ukuthi ngakhe ngamithisa intombazana ngaphika ingane. Manje loya omshiye nesilonda waphika ingane ke usizakala kuphi? Kunalobu buqili babantu namhlanje bumbekwa abazalwane ebufundiswa ngamadoda thizeni kuthiwa kunabantu abavuswe uNkulunkulu okuvunywa kuzona izolo. Ngifuna ukukutshela ngingaxolisi, it's not biblical. Imfundiso zabantu eyibekwe abantu kuthiwa kunabantu kuvunywa kubona izono, hamba ovuma izono kumuntu. Ngicela ukukutshela namhlanje ebusuku ukuthi asivunywa isono emntwini engeke akuxolele. Siqala kulo esimonile. Hlukane kanje. Uma njoba ngenza example ngoShenge, uma ngilimaze uShenge kumele ngiyovuma isono kuShenge. Shenge ngaxolisa ngane yakwethu manje, hey phela imina ngakulimaza ngaleliya langa, noma lokho akulimaza ngaleliya langa, noma ukuthuka engakuthuka ngakho ngaleliya langa, eShenge ngiyaxolisa manje. Mhlawumbe umuntu wayenganakile noma umuntu wayephatheke kabi, ngikhanda ukuthula phakathi kwami nomuntu engimlimazile. Emveni kwalokho ngiya kuNkulunkulu ngiyoxolisa ukwenza kwami nokulimaza kwami abazalwane. That's number 1. Number 2, bese kuba khona isono engisenze ngokuzindla. The same ngenze ngizaphulo ngawo Shenge namhlanje wena isibonelo sami ngoba ngiyaza ke kuphatheke kabi. The same thing. Kuba nomzalwane angizindla kabi ngaye. Lo mzalwane akaze ngenze example ngibuka uShenge ushengazi ngathi angavelelwa amabhadi, noma ngaba ngenqika nemoto, noma ngaba angaxoshiswa emsebenzini ngizindla ngakho lokho. uShenge akakwazi lokuthi ngimcabangela izinto ezimbi, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngizindla ini ngaye. Now leso sona kumele ngiyosivuma kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiimagine ini, ngihlosa ini, iziphi imiphi imicabango enginayo ngomuntu engihleka naye yena engazi kodwa yena uyazi. Ngame amagama angikwazi ukuyotshela umuntu ukuthi uyazi kwake kwafika imicabango okuthi nokuthi ngawe, kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Leso sona ngihamba ngiyositshela uNkulunkulu lungisisa imicabango yami, angicabangi kahle ngalo mzalwane, angizindli kahle ngalo mzalwane. Wena uNkulunkulu uyakwazi ukujula kwenhliziyo yami, uyayazi ingqondo yami, uyakwazi ukucabanga kwami, uhlolisisa izindlo zami, ngixolele kuloko engizindla ngakho kulo mzalwane. Number 3, bese kuba khona izinto, for example ngiyinsizwa nje ngihamba ngiyoshela intombazana
ngiyoyilalela. Angonanga mfundisi, angonanga bandla ngilimaze ngone uNkulunkulu ukuthi ngithe ngumzalwane ngisindisiwe ngihamba ngiyobhabhalala. There is no need for me ukuyotshela indoda thizeni ukuthi ngihambe ngayolala. Ngisiza ngani ukuthi ngilalile ngoba ngeke ngixolele. Number 1, number 2, angilalanga naye. Kumele ngiyotshela uNkulunkulu ongibonile ukuthi ngihambe ngahamba ngalimaza ubudlelwane bami naye, ngoba ukulala kwami akufaki ibandla, ukulala kwami akufaki umfundisi, ukulala kwami akulimaze umuntu kodwa kulimaze ubudlelwane bami kanye noNkulunkulu. So akumelanga ngiyotshela umfundisi uzongisiza ngani umfundisi ngoba umuntu engilimazile la, ubudlelwane obulimele la ubudlelwane bami noNkulunkulu. Now in that point kumele ngiye kuNkulunkulu ngiyovuma ukwahluleka noma isono sami. Lento leso exoxa izwakala ukuthi lokho kufundiswa la ngaphandle is not biblical. uJesu kuchapter 18 I think from verse number 15 ncwadi kaMateyu uthi uma umfowenu ekonile yana kuye uyokhuluma naye umfowenu. Ngamanye amagama uJesu kubuyisela kule nto yokukhanda ukuthula nabantu esibalimazile nesilimazane nabo sikhanda ukuthula kanye nabo. Uthi umfowenu ekulimazile yana kuye uma approach uxoxe naye uma ngekuthatha serious bikela ibandla ukuthi kunodaba olunje ngikhe ngazama ukukhuluma nalomzalwane udaba lama ngalithathi serious. Lithi iBhayibheli nebandla uma ukuthi akalithathi serious before kuye ebandleni kuthiwa kubikelwa abathile la abantu singababiza ukuthi kunodaba so ekumele silungise kuthiwa labo bantu ababiziwe engalithathi serious akubikelwa ibandla nebandla engalithathi serious akatreatwe lo muntu njengomuntu ongakholwa. It's not biblical ukuthi kunabantu okuvunywa kubi zona asilona izwi likaNkulunkulu bakaze babakhona eBhayibhelini. There is no one eBhayibhelini lakho nokuthiwa kuyiwa kuye njengesalukazi noma ikhehla evuswe uNkulunkulu kuyobhabhaza kubona okuvunywa ilimi kubona kuvunywa izono kubona. Ikhanti ngoba izono sizenzile kubantu ayifani. Angikwazi ukuthi ngihamba ngiyojola bese ngobikela and this thing yamavumana kwezona abathile bafakile ebuthakathakeni ngoba makuzintombazana kumina izongitshela ukuthi nginenkinga yokuthanda abafana automatically faka ubuthakathaka emqondweni wami mhlazana ngihlasela ubuthakathaka bokushela intombazana ngiyamaza umuntu oxegelwa isimilo la ebandleni. This thing is not biblical. Umuntu nomuntu uhamba ayovuma isono kumuntu emonile, awuvumi isono kumuntu ongamonanga. Awukwazi ukuxolisa emntwini ongamonanga. Hamba uyovuma isono kumuntu omnyathelile. Akunandoda thizeni noma umuntu osifazane thizeni okuthiwa kuyiwa kuye ngoba ubuswa uNkulunkulu. That thing is not biblical. Whether ngizwele eduze noma ngizwele ekude, but that thing is not biblical. Sizofika kulo James wakho khuleka. Lo James wakho lo okuthiwa lona ivesi okumiwe ngalo kuthiwa kunamadoda ekuhanjwa kuyovunywa ukubona izono. That thing is not biblical because kunezona ngeke sikwazi ukuyikhohlwa. Ngilekelela ngale ndlela. Do you know ukuthi kunesono ongathi mosivuma sidala itraffic noma sona uthi wena uyalungisa kanti uyona emqondweni wakho uyitshela ukuthi uyalungisa kanti you are destroying everything lento oyenzayo. Because mhlawumbe siqale ngokuthi la sisuka khona thina sibuye eGibhithe kuningi esikwenze eGibhithe, ningi impilo esiphile khona eGibhithe, kuningi esikwenzile kunye kwakhona asakwazi asiyazi nempilo esayiphilayo. Kunabantu asabalimazayo kingeke sakwazi nokubaza ngoba uma siyovuma nakubo labesibonile abanye bakho sisuka selekelelwe umoya ongcwele athi ungakhohlwa njalo ukuthi wena nozwana nagcina ninyathelela. Abanye bafile labo bantu uma kuthiwa ngempela siyakubona siyovuma siyobathathaphi ngoba abanye balabo bantu sabalimazayo bafa. So that's why lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esiso kodala kuyadlula bheka kuvela okusho kodwa umoya ongcwele okithi umoya ongcwele sinaye kunezinto yena asikhumbuza zona ngenhloso yokulungisa nokuthi kungasali kube nemibuzo after sesisindisiwe. uJesu uma efika kuZakewu
le ndoda emfishane kokuyiqile eqolaba imali zayo sakakaza nayibusela imali kubantu kuthiwa mhlazana uJoseph ke yasibona kunesidingo ukuthi ayikwazi ukuphila nabantu ayibaqola ibuyisela imali zabo ngoba yayibasa babantu umbuzo ukuthi abebefile yayenza njani ngabe ngeke ibuyisela imali kwabantu abafile kudlulile ipast yethu sometimes asikwazi ukuyishintsha kodwa kunezinto esazenza in the past ukuhamba kube khona even in the future ukuthi ngasindiswa ngaba umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe ngamithisa intombazane ngaphika ingane ipast yami kodwa in the future le past le yale ngane ephilayo esekhona engeke ngikwazi ukuqhubeka ngibhabhaza ngikhuluma ngelimi ngiignore ukuthi nginalenga bese banabantu abayeka lokuthi ayoxolisa ekhaya lentombazana exolisa entombazaneni exolisa enganeni ezalayo ahamba ayoxolisa esontweni eqhamuka nomnikelo ayendoda thizena ayobhuka la kubhukwa khona athi uzovuma isono sakhe sokuthi wakhulelisa intombazana waphika ingane now mawuqeda ukuyivuma leyo ntombazana noma ukuvuma leso sono kule ntombazana oyikhulelisile kwamfundisi noma kwamambishop manje leso sono sesidlulile yini ngoba ingane isaphila phela kwaba le ntombazana kusaziwa ukuthi le ntombazana wena waphika ukuthi ayikhulisa wena kanti yakhuleliswa wena kunobuqili in the body of Christ la khona sidlala ubuqili because singafuna ukuthatha ama responsibilities. It's not biblical. Bible lethu uthembekile uNkulunkulu masivuma izono zethu mhlamba siye kuleli verse leli elidume kakhulu ngoba njengoba ngikhuluma nje sonke sicabanga leli verse uJames ekhathini zabapostoli noma ekhathini zikaJesu yabona lento yokuvuma izono la khona kube nendoda okuvunywa kuyona izono into yaseRoma into yamaRoma la kuconfesswa khona kuba necurtain ngale kwecurtain kuba khona ufada uvuma kuyena izono la kulombuso ayikho leyo nto leso. It's not biblical. Ngiyakutshela kube ngiyakubhala ngaba ngibhala ngama capital letters in this kingdom uyedwa othethelela izono in this kingdom uJesu uqobo lwakhe laba bantu esibonile senza njani siyabuyisana nabo zamelana ukuthula nabo bonke abantu lokusho ukuthi esibanyathelile nesibathukile nesibaphathe kabe sizama ukuthula kanye nabo uyedwa othethelela izono lithi iBhayibheli uma indodana yomuntu imthetheleni ngabathethekileyo impela uJesu uthethelela isono yena unamandla okuthethelela isono laba abanye abantu sibuyisana nabo eyintweni ezimbi esibenzile akekho umunye umuntu onamandla okuthethelela isono bese ubana le verse uJesu athi enibathethelele bathethelele wengachazi ukuthi niyofika kubona nithi siyakuthethelela ukuthi wajona bese nithi wechaza ukuthi laba abantu abanonile uma nibathethelela nina automatically nasekhaya bayathethelela awukho ndoda thizeni ukuthiwa kwanje kovunywa kuyizono ngoba inamandla okuthethelela izono. It's not biblical. Wedwa ngizwela kude noma ngizwele eduzane but it's not biblical. Ayikho nendoda eyodwa eBhayibhelini eyakhe yabakhona yayimiswa uNkulunkulu noma yavuka ekhathini zabapostoli lokwakuthiwa lona kwakuyena kwakuvunywa kuyona izono leza zinto into yobuqili bahamba baya adopt izinto zasemaromeni nezinto zaseshesha nganoma ishesha kuyenziwa yini la khona kube no phapha kuthiwa obani ofada bani in this kingdom munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu asivunywe esonweni umntwana angeke akwazi ukuthethelela siyakuleli verse akasisicacisele leli verse leli engilikhothayo mayithi Jesu nibathethele izono boba bethethelela wengasho ukuthi abona abanye abantu efika kubona bathi yathethelelwa bese bathethelela uchaza ukuthi abanonile uma nibathethelela. uJesu ubuza uPetro ubuza uJesu ukuthi umfowethu mayengona yomthethela kuze kubeka ngakhe uthi 7 times 70 akashonga ukuthi mawone wena khamba yovunga ukuthi bafowethu nganza kwethu akwenzeki akusilona izwi likaNkuluNkulu ukuthi umuntu anyathela wena ayovuma next door lento ligcina emadlozini ukuthi ubaba wale ekhaya hamba ayo manifesteza ngobenza kwamakhelwane ukuthiwa ufuna ukuhlatshela inkomo ufuna kwasho kwacima in this kingdom akwenzeki umuntu nomuntu uyayimela ezonweni zakhe umuntu nomuntu uyala awone khona afika yoxolisa khona in this kingdom akwenzeki akukhulunywa usibanibani akhulunywa usibanibani ayikho imbuzo yami ukukhulumela umuntu emacaleni akhe umuntu nomuntu uyayimela eceleni lakhe obanyathelile wabathuka musuku ukupretend uvuthi ukhuluma ngeli mtha lo daba sengalivuma kuNkulunkulu namanga hamba uyolungisa udaba lwakho nalomzalwane wamlimazayo ngoba yena usakubuka ngamehlo
yale nhlambo wamthuka ngayo bese uthi wena uhambe wovuma kuzwana. Akunazwana othethe lezo ngoba awukwazi ukuvuma isono emntwini angeke akwazi ukuxolela. Angiphindi because umbuzo uthi why uvuma isono? Because you expect forgiveness. Now the question ukuthi uma uthuke ushenge uzovuma kumina, why kumele uxolelwe mina kodwa ungonanga mina? Why? Because kunobuqile obukhona in this kingdom. Umanipulate ingqondo zabantu kwenza abantu baphile ebuqilini because babalekela ama responsibilities, babalekela uku-accountwa ezonweni abayikhandile, balimaza abanye abantu. Sinamadoda alimaza amakhosikazi awo, abanye bayabashaya, abanye bayabathuka, abanye babaphatha kabi kunokuthi unkosikazi wakhe emlimazile unkosikazi wami ngaza ngenzanga kahle ngiyaqolisa ukuphatha ahamba yoconfessa kopapa unkosikazi wakho usale limele esala khali nyembezi ngoba watshela ukuthi mawulimeza unkosikazi hamba uzovuma ke yena umkakhe esala kubuka ngalendlela uthandaza ukukhuluma ngelimi kodwa ubuka indoda yakhe yamshaya ayena emqondweni akathi sengivumile leso sono kuNkulunkulu. That thing is not biblical. Ayikho into enjalo. Mawukhe wahamba webhala izono zakho umfundisi wakho kodwa ungakazi watshela umyeni wakho ukuthi wonile namanga. Asikho isono esithethelele umnikazi wakho ngakazaza asho ukuthi azikho izono ukuthiwa zivunywa kundoda ethizeni kodwa siyeka abantu esibonile namanga. Asiye kuleli verse elithandwa kakhulu. Kunemfundiso eziphumile ekhathini zanamhlanje zenza abantu uSathana abamba abantu baphilisa kabuhlungu badlisa ngamapayipi ngenxa yezolo labo. Ngoba ukuphenduka ezonweni uchaza ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukungijaja ngezolo labo. Akakwazi uma ngiphendukile kusho ukuthi angisayena lo muntu angisaphili njengalo muntu. Uma umpostoli Paul ebulala amakholwa ethi iBhayibheli wayewazingela amakholwa engena imizi nemizana shothi wangena amadolobha ahlukahlukene hamba wabulala. Wayehamba imizi nemizini bazalwana hamba avuma labo abavuma athi mina ngabulala inganeni, mina ngabulala inganeni, mina ngabulala inganeni, mina ngabulala inganeni. No, akakwenzanga lokho. Kodwa washintsha ukwenza akaphindanga waphila njengayizolo lakhe. That's why today uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okudala kuyadlula sekuvela okusha kodwa uSathane uvusa abantu abenza bangamkhonzi ngenkululeko ngoba esoka bekhumbuza ukuthi wena njalo wayenza abortion kumele uvume isono sakho umfundisi njalo wena wajola nosibani bani kumele uvume isono sakho umfundisi wena njalo wakwenza ukuthi izolo labo uSathane libuyisa libela kube ngathi uJesu akenza ngalutho ekukholeni kwabo. USathane ndalo bisizolo ukuthi noma ngathiwa wakwenza lokho waphenduka wedlula kukho Sathane akuletha ngabantu abathile athi hamba uyovuma isono sakho hamba uyophenduka. It's not biblical. It's not biblical. Oh, amen. Ma umuntu ekuKristu Jesu lokuthi uma umuntu ekuKristu Jesu uthi uma uphenduka ngempela izolo lokalibalwa. Mawungazi izolo usangazi namhlanje ubizolo lami namhlanje lami lidlulile. Abantu abamiswe uNkulunkulu in this kingdom. Abekho abantu abamiswe uNkulunkulu in this kingdom ukuthi yibona okuvunywa kuzona kuzona. Khona lela kunezinto ezimbalwa mfuna ake bafethu silifundene bafethu. Ubani uJakobe ivesi labaningi lamavesi asebenza emasontweni emithetho ukumanipulate ingqondo zabathile. Ngoba babisela ukuthi bona bahamba kuyibona abangumgogodlo okuvunywa kubona izona. I wonder izini izona nivunywa kubani? Ngoba wena kuvunywa kuwena izona. Nina niyayithwala inkinga zabantu. Kulukhuni kangaka ushumayela wazi inkinga zabantu. uJakobe James chapter 5 from verse number 15 no 16 wakhona. James chapter 5 from verse number 15 16. Umkhuleko lo wokholwayo usindisa lo ogulayo ngenxa yezono. Andalana lelo vele, andalana leso statement. Umkhuleko lo walo okholwayo ethandazela lo oguliswa yizono. Inkosi yomvusa noma ngathi izona ezenzile ezimlidela ekuguleni zingakanani. Hey bafethu.
verse number 16 u15 u16 uchazwa u15 u16 uthi ngakho ke vumani izono umunye komunye. Now okay, akesi leli verse akesi lithathe kanje ukuthi lisho khona lokho esikholelwa khona ukuthi akuvunywa izono komunye komunye ngendlela esikholwa ngayo ukuthi izono ivunywa komunye komunye. Shothi ngamanye amagama uma lisho njalo shothi alisho ukuthi kunendoda thizeni, lisho ukuthi noma ubani ngoba lithi omunye sorry omunye komunye. Shothi alisho ukuthi ubani, lisho ukuthi omunye noma ubani phakathi kwethu. Uma kuukuthi lisho khona lokho ukuthi izono kunabantu kumele siyovuma kubona, uma lisho njalo ukuthi alisho ukuthi asivuma izono kubapostoli, alisho ukuthi asivuma izono kubabishop, alisho ukuthi asivuma izono. Shothi lisho ukuthi noma ubani ngoba lithi komunye nokomunye, anyone who's available phakathi kwethu shothi asivume kuyena izono, alisho lokho. Now verse number 16 mthambe network yethu bafowethu sezwakala kahle. Mthambe network yethu sezwakala kahle. Ise right network yethu inganza kwethu siqhubeka. Amen. 16 ngakho ke vumani izono komunye nokomunye nikhulekelane ukube niphulukiswe. Yabona nomuntu lo ovuma isono umuntu odinga umthandazo ukuze ephiliswe. Andalani iBhayibheli mawufunda ovuma isono odinga umthandazo. Mase sivumile lesisono kuyisono simlidela ekuguleni bese uyakhulekiswa. 16 ngakho ke vumani izono komunye nokomunye nikhulekelana ukube niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo nolungileyo unamandla kakhulu. Uvula ithuba namhlanje laba bantu abakholelwa kulesi sifundiso esikhuluma ngaso. Ngifuna ukulivula leli thuba so that we will discuss nabo bonke abakholelwa kule nto le esikhuluma ngayo. Laba bathi no izono ziyavunywa. Ngifuna ukulivula leli thuba after masiqeda la ukuthi ngifuna abazongena basixoxeni ngalama so that abanembuzo bakwazi ukuphendula ngoba we know ukuthi kunabantu abachazelwayo ukuthi yilokhu nalokhu kwenzakala. Maniqeda lapha futhi ngifuna abantu abazothi according to this verse, according to banibani, so that sikwazi ukuhlanza ingqondo zabantwana bakaNkulunkulu ngoba sifisa bonke umuntu ephume esizakele. Asumphinde uJames chapter 5 ke ngoba inetwork yethu bathi abazalwane say right. Besifunda chapter 5 uJames chapter 5 verse number 15 uthi umkhuleko okholwayo uyamsindisa ogulayo, inkosi imvuse noma sorry noma enzela izono uza kuthethelelwa kuzona. Ngithe mina uku-understand uJames chapter 5 kufuna uqala uunderstand ukuthi la kukhulunywa ngomzalwane ogulayo kodwa oguliswa izono. Mau understand lokho uzo understand. Verse number 16 ngakho ke vumani izono umunye nokomunye nikhulekelana ukube niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo ngazi noma bafethu kuse right yini. Umkhuleko oqinileyo ogulayo onamandla sorry umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu. Izono zivunywa kubantu esibonile, izono zivunywa kuNkulunkulu, izono zivunywa kulomuntu usuka uma uthi uyovuma kuyena expect ukuthi uzongixolela. And sifuna ukuemphasize namhlanje ebusuku kuwo wonke amadoda alimaza amakhosikazi awa angakaza axolise ngoba wona avuma kuNkulunkulu. Umuntu nomuntu uvuma kulomuntu amonile. Lo James chapter 5 lesikhuluma ngayo lwethu vumani izono komunye nokomunye umkhuleko oqinileyo uyamphilisa ogulayo noma ngathiwa iziphi izona azenzileyo uyophuliswa kuzona. There's nothing to do nokuconfessa amanyala akho nokwahluleka kwakho, kodwa la kukhulunywa ngomzalwane ngoba lithi iBhayibheli lo khulekelwayo ukhulekelwa ngobegula. Bafethu ngicela ni-underline iBhayibheli mawulifunda. Yekela le ngqondo yakho owayithola esontweni lakho yawakhula kufundiswa ukuthi leli zono lethi umzalwane uyahlambuluka uhamba uyokhuluma indaba kulabo mama abapepereza safuthi uthi kusasa uzizwa seyikhuluma laphayana ningambone ekhuluma kanje lona izinto zakhe ziyamhlula emshadweni. Ayikho indoda noma umuntu esifazane eBhayibhelini ezikhathi zabapostoli owakhe wamiswa uNkulunkulu kuthiwa
uyena umuntu okuvunywa kuyena izono. That thing is not biblical. Lana kuthiwa uma umuntu eyenza izono ezigcina zemlindela ekuguleni, singafika sibhabhaza ngezilimi kunokuthi asitshela the cause yesono. Leli verse lichaza leyo nto leyo. Andi ukuthi sikuthandazela ngiyenza example ngithi mina uma ngahamba ngiyolala nonkosikazi womuntu, kuthiwa lo muntu engilale naye uqushiwe bese ngivuvukala ngaphambili, bese ngiza kubazalwane, bazalwane ngicela ningithandazisa nginenkinga esithweni sangasese, kodwa ngingakhuluma isizathu sokugula kwami. Ileyo nto kuthiwa lo mzalwane uyavuma isono sakubazalwane, ngicela ningithandazise la, ngiyenza isono ngilale nonkosikazi womuntu, njoba ngivuvukele kanje ngidinga umthandazo. Lisho lokho iBhayibheli. Kuthiwa asivunywe isono lo ozokhulekela. There is no single one. Ngeke indoda eyamiswe uNkulunkulu eBhayibhelini noma wesifazane omisiwe kuthiwa kuyiwa kuyena kuyovunya isono. Shothi uJesu akawenzanga umsebenzi ophelele. Abantu esibonile siyabuyisana nabo, sithelelana amanzi, sikhanda ukuthula nabo. That's why incwadi amaHebheru athi zamelana ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele. Ubungcwele angeke ubenze ebantwini, ubungcwele ubenza kuNkulunkulu. Mawuvela phambi kwabantu ube nokuthula nawo wonke umuntu. Kungabikho umzalwane ohlafuna izipikili mekubona ngoba nagcina ninyathalene wangaxolisa. That's number 1. Uma umpostoli Paulo athi kuloko ngiyazama ukuthi ngibe nembeza omhlophe phambi kwabantu nakuNkulunkulu, chaza ukuthi kubantu engibonile ngiyabuyisana nabo, kubantu kuNkulunkulu engimlimazile ngiyabuyisana nabo. Awukwazi ukulimaza umuntu bese uhamba uyoxolisa kuNkulunkulu, akwazi ukulimaza uNkulunkulu bese uyovuma ebantwini, kuyaphambana. The reason why umuntu ahamba yovuma isono kulowo muntu is because ulindele ukuxolelwa. So awukwazi ukuyoxolisa endaweni la khona ungeke ukwazi ukuthola ukuxolelwa khona. It's impossible. Noma ubani nobani umonile, the end of the day kumele kube uyena okuxolelayo. Kodwa namhlanje sinezifundiso ezikhona egcolela ngaphandle zabantu abathile abathi bavuswe uNkulunkulu kuhamba koconfess izono kubo, it's not biblical. Noma ungathi uchaza mapha ama verse, it's not biblical. Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Uyena omisiwe, uyena obekiwe ukuthi abantu uma bakhe bayivuma izono zabo unamandla okubathethelela zona. Lithi iBhayibheli mase baxolele kuzo izono zabo uyakuthatha ukuphonsa olwandle lokukholwa. Kodwa kuma nabantu abakutshela ukuthi bathatha incwadi ubhala izono zakho wazenza from Sunday school, kanti umsebenzi kaJesu elenge emthini wohlazo wayefela ini uma ukuthi izolo lethu akalirabhanga. Ngafonela omunye umama ekhali inyembezi la, athi kunalabhuke khona kumele uvume izono khona, kodwa manje idate yakhe imkhomba ngapha kubani bani, manje kwenzakalani mangaka angafa manje angakaza ayovuma khona. Ngathi mina uSathane ufuna ukuthumba ingqondo yakho, ufuna ukuphilisa kabuhlungu, ungabi ne-freedom. Lithi iBhayibheli uKristu wasikhulule eqele kusenze imithetho. Uma uJesu esikhulule siba ngabakhululekileyo impela, kodwa uSathane ufuna ukudlisa ngamapayipi, ungabi nokuthula, ungabi nenkululeko enkosini. Uphila ucabanga izolo la, uphila ucabanga izono wazenzayo, uphila ucabanga ukuthi ngakhe ngalala ekhoteni, ngakhe ngakhepha isiso, kanti uJesu wayenzayo. Saphenduka. Lithi iBhayibheli masiqeda ukuphenduka siyayiveza nezithelo zokuphenduka. Akakwazi uNkulunkulu ukungibalela ecaleni engaliphenduka kulona, engasaphili kulona. But kunabantu abathi bamba incwadi, hamba uyobhala from Sunday school ukuthi wayenzani, kanti umsebenzi kaJesu yini? It's not biblical. Asilona izwi likaNkulunkulu elisho njalo. Uma lisho njalo kwakumele uPaulo nabo bayiphathe kuyincwajana bahamba babavumisa izono. Akuvele eBhayibhelini la khona, and we cannot build a doctrine out of leli verse lika James chapter 5. Abafundi beBhayibheli bayakwazi, abafundisa lokho bayakwazi ukuthi isifundiso sikhandwa amavesi abemathathu ukuthi uJesu ubufakazi bomuntu buqinisekisa abantu ababili noma abathathu. So idoctrine ayikhandwa yivesi nyana amabili amathathu wabonile. Idoctrine kumele kuba namavesi amabili amathathu akhuluma the same thing, and out of lawo mavesi noma lawo mazwi ukhandeka isifundiso. Abakhuluma lezi zinto bayazazi ukuthi baphilisa abantu kabuhlungu, babadlisa ngamapha. Angazi noma niyakhokha yini manje uvuma izono, kodwa la enkosini siphila mahala.
masake sayakuyena saphenduka ngempela izolo lethi uNkulunkulu ulithatha eliphonsilanzo lokukhohlwa ngoba siphendukile kukho masiqeda ukuphenduka bese siveza izithelo zokuphenduka ukuthi ngempela akusaseyithi laba. Mfundisi ngicela ukubuza uyamitha unabo 21 years bese bathi mele uma enkonzweni uxolisa. Ake sichaze nale. That is very good. Yomuntu kunomzalwane laba abazalwane abasuka uMapostle Paul mayitshela uTimotheo ethi uma ielder ukusho abantu abangaba ulimi namhlanje kade abefundisi uthi uma ielder lona ebandleni uthi mdiscipline phambi kwalibandla. Sizathu saloko ukuthi umdiscipline phambi kwebandla ukuthi abalalele abanye abenza amaphutha afana nawakhe bethuke. Kunabazalwane ebandleni abahlukene. Kunomzalwane for example oyi keyboard player shothi usebenza phambi kwamehla abantu abaningi babukela kuye. Kunomzalwane worship team omi phambi kwabazalwane abazalwane abaningi babukela kuye. Kunomzalwane kunabazalwane abaparticipate, let me put in that way, abayisibuka abami phambi kwabazalwane. Ukulimala kwalabo abazalwane kufanele kucace kwabantu abahleli phansi ukuze kungasali nemibuzo. Akwazi ukulimala umzalwane oculayo lapha akhulelwe ephambili emepulpit akhe engaxolisi kubantu abalimazile ngoba ukukhulela kwakhe phambi kwebandla kusiye imibuzo kwabantu abaningi ngoba angenzeka ayoxolisa kuNkulunkulu kodwa kunabazalwane abalimela bebemthemba. So loya akuseni noma kungamanga yena exolisa kodwa kufanele kube iaddress isenzo sakhe siaddresswe ebandleni bazalwane. Umzalwane usibani njoba nimbona ngoba leli daba bayalazi kodwa kumele kwazeke ukuthi lolo daba liaddressekile ukuthi umzalwane wethu ulimele. Mhlambe noma ningasamboni la usalungisa udaba lwakhe nenkosi kodwa ulimele phakathi kwethu. Mhlazana right yena nenkosi uyobuyela azokhonza uSimakade. So akusithe simxolelayo kodwa kumele iaddresseke indaba yakhe angavela nyamalale la ebuye sencelisa nami emepulpit uyacula kuba ngathi la umuntu nomuntu wenza into yakhe. So si addressa kanjalo kwenzela ungabikho abazalwane abalimalayo lebandle ukuthi hawu sibani wamithisa nje kwathi nya wabuya nangu usaphinde uyacula lapha phambili kanti sigcine sikhulumile naye ngasese kodwa ngoba umi phambi kwabazalwane abazalwane bagcine baba nembuzo sengathi lokhu netiye. So abantu abanjalo ke isimo sabe kumele si-address ukwelekelela ababuthakathaka abocabanga ukuthi kunabantu abenzelwa itiye into enjalo. Bafethu ake ningene nisixoxe ngifuna lento lesixoxe. Ngifuna sixoxe lento. Kufana lento ukuthi umfundisi akhulelisa kumelanga umfundisi avela amithisa ebandleni ukuthuleka kanjalo simple. Yabona mina mangenza iphutha mangathiwa ngiyamithisa noma kwenzala kuyangiphoqa ukuthi ngize lapha phambi kwenu ngizoxolisa ngoba the end of the day ngilimazile nani enibukela kumina. Kuyangiphoqa hayi ngoba ninamandla okungixolela but the end of the day kumele ngiyini udaba lwami ku social media platform ngoba abantu abaningi kuma social media platform babukela kumina. So angikwazi ukuthi ngilungise udaba lwami noNkulunkulu ecembe sengibuya kunina ngivutha ngoba niyoselembe nembuzo ukuthi kwayenzakalani kulolu yadaba. Uma ungathiwa kunesikandalo esiqhamuka ngami kumele ngisichaze kunina so that ningasali nemibuzo hayi ngoba ninamandla okungixolela but ukuze kuayineke kahle emqondweni wenu ukuthi lolu daba lwaba nje lwanzwe awukwazi ukuvela kuthuleke kanjalo. Aninawo amandla okungixolela kodwa ukuze ningalimali enhlizweni zenu. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu makhona umntwana kaNkulunkulu la noma ukhona umuntu la ungakholwa sathemba ungenele kuzofunda kodwa ngicela ku-emphasize le. In the Old Testament there was no single one, even in the New Testament lento yamaroma la khona kube nendoda okuthiwa kuhanjwa kuye kuyona kovunya izona. It's not biblical. Akekho umuntu ongangena la athi nali ivesi yekela uJames simchazile wathi nanga umzalwane noma usivusela indoda eyodwa eBhayibhelini noma isalikazi sithile kokuthiwa
ekhathini zabapostoli kwakuvunywa kulomzalwane izono munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu and sifuna ukucizelela kuloko bazalwane abalimaza abantu umzalwane omlimazile hamba kuyo uyoxolisa ngoba uyena omlimazile musukulimaza abantu bese uhamba uyovunywa kwabanye abantu basale balimelwa abaxova abathuka bese ungayibona uma ngabanye abantu uyoxolisa kwabanye ubuqili phambi kaNkulunkulu uJesu wenza example chapter 18 if I'm not mistaken wenza example uthi kwakukhona abafarisi abaye tempelini bayothandaza omunye lithi iBhayibheli wayeyisoni shothi wayemubi kakhulu wayenezono ezinkulu ezihlanzekayo lithi iBhayibheli mafike eguqa ethandaza wacela ukuxolelwa kuNkulunkulu emenze emlungisise ezonweni zakhe. Now the question kwakumele ahamba asuka lapha ehamba athi ngiya kusibani bano waya kuNkulunkulu Nkosi cela ulungisise inhliziyo yami wayemthelise yiqili ngamanye amagama kodwa waphoqeleka ukuthi aye kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu onamandla ukuxolela isono uthembekile yena ukuthi masivuma izono zethu ukuthi asithethelele zona abanye abantu siyabuyisana nabo la singabonanga kahle ngeso linye ngenani bafethu sixoxe ngifuna silixoxe le topic ngiyeka ngamabomu kunezinto eziningi engiyekile nje ngifuna sixoxe unamavesi engafuni ukwathinta ngamabomu ngifisa abafethu abathi no uya confess izono and wehlukanisa phakathi komuntu oconfessa isono kuwe nomzalwane odinga iseluleko kuhlukile lokho kubili uma mina ngihluswa masturbation bese ngibona ubrother mfowethu ngilekelele man ngisengifile masturbation ngaphuma kanjani kulento angiconfess ngidinga iadvice njengomfowethu enkosini kunabantu esidinga izeluleko kubona thi awungeluleke man into efana nelo uyayazi kwake kwenzeka kuwena uyazi athi angiyazi into efana nale angiconfess ngidinga iseluleko njengomfowethu bese lithi babe siyathwalisana ukuthwalisana ukuthi uyangikhulekisa uyangeluleka kulento le eyengehlulayo noma kulento le ngutshele yonke mina lento le yangehlula asehlukanisa umuntu oconfess isono nomuntu odinga iseluleko ekwahlulekeni kwakhe into embile engafani nganani bafethu request la kasho ukuthi request le ngoma accept esixoxeni le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu Mokhono la ngakhola sathemba nginozofunda imishado eminingi namhlanje iyaxekiswa labo abomama abahamba bovuma izono kwabanye omama abahonondaba kunendaba eziningi namhlanje esizizwa zifika nakithi esingashadile ezakhulunywa umama athi uyaconfessa kanti utshela onondaba uthi uma uxabana naye lo muntu onondaba wendaba uyena ohamba kweneka athi ningambona ehleka kanje emshadweni wakho kuyabheda ningambona ukuthi uyaconfess ngeke uNkulunkulu akamethembi ukuthi angahamba kotshelwa yena izono uJesu othembekile wathembeka waze wasekufeni sivuma kuyena izono kwabanye laba sidinga izeluleko nokuxolisa masibanyathelile ngeke ufakazi bami wena namhlanje kuyaziwa ukuthi uHIV positive why wahamba uyoconfess ukuthi ngifuna ngizoxolisa kunomuntu engamthelela ngegcikwane nani kuhamba kwathi kusuka lapha abanye bathi baconfessa lezi zono kubefundisi kwathi ubrother ebona intombi afuna ukuyishada kwawuyenza confess kuyena izono akuhambi kanjani umuntu wathi uJesu etshela abafundi kuchapter 10 incwadi kaMateyu wathi ningabethemba abantu bathi kunabantu namhlanje abafuna ukuthenjwa bethenjwa ngempilo zabanye abantu ngoba kumele kuyotshelwa bona ubuthakathaka babanye abantu uma kuvunywa kuwena izono wena ivuma kubani sothi useleveleni kaNkulunkulu umoya engcwele it can't be ngeke kwenza ngisho nasephusheni lapho miningi imishado yachitheka namhlanje yachithwa befundisi enye yachithwa omamfundisi omunye wahamba uconfess athi mfundisi ngizoconfess ukuthi sengilale nabafana aba100 nalezi zinto eziwufakazi bahamba abantu bafakaza amapulpit bathi bayaconfessa sengilale namadoda 100 you cannot say that akusilekeleli ngandawo indaba ukulala namadoda 100 sifuna ukwazi uJesu akayelekelele empilweni ukuthi lala amadoda 100 ikubeka isithombe esibi udumisa kabi kubani abanye bahamba yochazela mfundisi ngilale namadoda 100 ngithanga ngizoconfess sengifuna ukushada ke mina ngitshela umfundisi ngibonelwa sisi umfundisi yena ozotshela mina athi awungamshadi lo hayi lapha kusana lutho ibhodi kuphela injini ayisekho mshade eminingi nje
ichithwe yibo abefundisi ngoba engafundi wena uzoshada uyiphathe kahle kanti umkami uye yena loya olala namadoda 100 uchitha lo okwakuthiwa kuvunywa kuyena izolo. It's not biblical. Umuntu uNkulunkulu akamethembi ukuthi akakwazi ukuthwala ubuthakathaka bomunye umuntu. I'm telling you. It's impossible. Nabapostoli abakaza batshela abantu wozani kithi nizovuma izolo. There is no single scripture eBhayibhelini nabapostoli bathi wozani kithi nizovuma izolo. Uthi umpostoli Paul siniyisa kuKristu. Abantu kumele bazi uJesu. That's why laba bantu abanalomqondo uvuma izona kubefundisi laba abantu abagcina ipaphila impilo yobufundisi bafaka amaduku mabesontweni bafaka ikete ezinde mabesontweni bagqoka kahle bahlonipha mabesontweni mabe semphakathini bagqoka nomkanje ngoba umqondo wabo solapha umfundisi noma umfundisi nabakhokheli abatshelwanga ngoNkulunkulu obone kusithekene obona nasedolobheni. So impilo yabo yakhela kwabantu abathile abawomoya ongcwele ayihambi kanjalo. uNkulunkulu unamandla okuthethelela isono ukubona nasekusithekeni. uNkulunkulu asithethele nezono singasayikhumbula esazenzanga izathu ukuthi saphenduka kuzona. Isono engasenza ngingazi akusona isono. That's why ingane encane mayikhule mayingathuka inhlamba ngeke uyishaya. Uyazi zathi sakhona yini is because ayazi ukuthi inhlamba lethukayo. Kwawona ungazi uhleka ukuthi awulengane iyazi ukuthi isho ukuthini inhlekiso ukuthi yenza into engazi ukuthi isono. So into iyenza ungazi akusona isono. So uNkulunkulu akasibaleli izono zethu. Ngomunye vumani izono umunye komunye. Awungene mfethu bafethu angene esixoxeni. Ngenani o requestile ngicela bhala lapha phansi ukuthi ngirequestile ngifuna sixoxe. Lo bhale la verse ukuthi ufike selichazeleke ngenani bafethu. Ngenani sixoxe. Akekho umuntu eBhayibhelini wakhe wathiwa akuye kuyena kovunyiswa. No one. Including nabapostoli bonke abakazi. Namhlanje bakhona abathi kuvunywa ukubona izona abapostoli abakazi bakusho lokho. Apostle John wathi uthembekile uNkulunkulu masivuma izono zethu usithethelela zona. Akho umuntu okuvunywa kuyena izona. Thandeka siyabingelela. Yebo. Njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Ngibona ukuthi urequestile. Yebo, ngirequestile. Bangifundisi. Yebo sis. Yebo. Bengini anginijoyini nje nami lapha enkonzweni ngizozwa izwi. Uzolalela. Yebo. Siyabonga kakhulu sesithandeka. Ukuphi nendawo? La eMkhondo. eMkhondo usindisiwe. Ngizoqala. Uzoqala nini? Ngizoqala lenyanga lena. Awukasindiswa. Yebo. Manje uthini ulindeni awungichazele ngoba ulizwile izwi namhlanje shumele ulindeni awungichazele ulinde unyuye yini wena? Cha, ngizoqala lenyanga lena usindiswa. Why kumele ulinde inyanga? Why ungasindiswa manje? Namanje ngasindiswa namanje. Ngakho-ke sisi acela ukukhulekela ke sesumukela uJesu. Wena uzosho emveni kwami ngisho sisi. Yebo. Thanda inkosi uJesu. Inkosi uJesu. Ngiyavuma ngomlomo wami. Ngiyavuma ngomlomo wami. Ukuthi wena Jesu inkosi. Ukuthi wena Jesu inkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami. Ngiyakholwa enhlizweni yami. Ukuthi uNkulunkulu wakuvusa kwabafileyo. Ukuthi uNkulunkulu wakuvusa kwabafileyo. Thethelela izono zami. Thethelela izono zami. Ngiyenze ngibe umntwana wakho. Ungenze ngibe umntwana wakho. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Amen. Amen. Babotho ngcwele egameni lenkosi ethu uJesu.